Ukwezi narinda kurindiranye igishika. Uyu mwezi nilikuwa nausubiri kwa hamu. Nukwezi kwa nyuma kuyu mwaka. Ni mwezi wa mwisho wa mwaka huu. Dutangu itariki imwe dutanguranye na Yesu. Tunaanza tariki moja tukiwa pamoja na Yesu. Dutanguranye dimanche. Tunaanza dimanche. Nukwezi ko kumenagura ibicaniro by'abarozi kubw'umwaka uza. Ni mwezi wa kuvunja madhabihu ya wachawi katika mwaka ujao. Haleluya. Nukwezi ko kumenagura ibicaniro by'abarozi kubw'umwaka uza. Ni mwezi wa kuvunja madhabahu ya wachawi kwa mwaka ujao. Abarozi, wachawi, abanyakuzimu, watu wa kuzimu, abo kwa shetani, watu wa shetani, n'abadaimoni, na mapepo, na shetani wao, barakora calendrier, wanatengeneza kalenda. Barakora iyo calendrier mu kirundi kirangamisi. Wanatengeneza hiyo kalenda, bakapanga ati mu kwezi kuza tuzokora iki. Wanapanga eti mwezi ujao tutafanya hivi. Mwakuza rero, mwaka ujao sasa, abazoribwa, watu watakuliwa, abazogira maksida, wale watafanya majali, abazonogoka menyo, wale watatoka meno, abazonogoka maso, wale watatoka macho, abazocikira, wale watarendera, abazofatwa n'umugera, wale wataugua ukimwi, wale watanana, abazotera mada, wale watabebesha abazoterwa mada, wale watabeba ujauzito. Satani bafise kuri list. Shetani ameshaandaa orodha. Kanda koze liste yiwe, na kishanda orodha yake, utabaye maso, kama uko makini, iraguhitana, itakupitua, kuko aba yakwitanze, kwa maana anakuwa amekutangulia. Mwibuka kera tukira abana, kumbuka zamani tungali watoto, sinza bubu ko bakibigira, sijui wa sasa kama ndogi si wanafanya. Abana ba kera hari hakirimo agashamba shamba mu bantu. Zamani palikuwa ndani ushamba ndani ya watu. Abantu wasanga bakunda kugwana, ambapo watu kuna kuta wanapenda kupigana. Ntashaka kurengana uve ngabweza mukina mutarahura n'abagwanya. Uwezi kutoka hapa mpaka Kinama hujakutana na watu wanapigana. Ariko abantu ni wastaarabu, abantu bameze neza ubu. Lakini kwa sasa watu ni wastaarabu. Ashavu yavyandika kuri stats bikagarukira ngaho. Akikasirika naandika ku stats na vinaishia. Ariko bakera nta stats zari ziri wera kurondera mukagwa. Lakini zamani haikuwa hapa kukua ma stats, alikuwa nakutafuta mnatuangana. Kera rero umwana yarakubwira ati turagwana. Zamani mtoto kuna kwambia tutapigana, akwitanza akakuyora maguru kera uba wagi, akikutangulia na kuzoa miguu, manake zamani wewe unanga kufeta ngo tuanze tukatumusitari, ama anakudanganya tuanze tukate mstari. Wewe yenzu kamwemeragiye ukate mustari abaya kuyoya maguru, wewe ukimkaribia wakati nakata mstari na kwa umekuzoa miguu. Niko Satani agenza, ndogi Satani anakwitanga, anakuanza akubaka ibicaniro, anatengeneza madhabahu, kandi bijya bicaniro, hiyo madhabahu nivyo birwana, ndio inapigana. Ibukako, kumbuka kwamba kwigeze kwiga icyarico igicaniro, tumejifundisha nini ni manake nini madhabahu. Igicaniro ni kiraro, madhabahu ni daraja ihuza ivy'imwemu n'ivy'umubiri, inakutananisha mambo ya kiroho na ya mwili, irategurirwa mu mwemu, vinaandaliwa kiroho, hama hageze igihe, pakifika wakati bikaca biza guserukira mu mubiri, vinakuja kuonekania katika mwili. Ni nk'igikoni, ni kama cuisine. Hariya mu gikoni barategura, kule mkuizine wanaandaa, hama wewe biteguriwe hariya ntubimenya, vile ambavyo vinaandaliwa kwenye cuisine wewe hujui. Kile igikoni kiri hafi yo muri salon, labda kama ni cuisine iko karibu na sebreni, urugushitsuka kumumba umuhoterwa, wewe kama ni mgeni unasikia tu karetu, umba bakaranza mayai, ukisikia wanakaanga mayai, ukavuga ati ndakunda mayai sintaha, unasema mimi napenda mayai sitaenda, ukacakumbure urindira, unasubiri labda. Mugabe igikoni kiri kure, lakini kama cuisine iko mbali ubimenya, hujui, uzibona gusabishitse, unaona tu vinafika tu, ingene byateguwe, gisi vimeandaliwa. hari igihe mama bayabiteguye bayikevye, labda mama alikuwa anaandaa, labda amejikata, sozi yakorotse kubera iginuzenya umwotsi, labda machozi ametoka, amedondosha machozi kwa sababu ya moshi. Kensha bagabageze gufungura naho, mara nyingi wababa wakifikia wakati wa kula, naraba ko byaryoshe, hatizami kwamba vikwa butamu, araba gakosa gusa gatonya kabayemo, anatizama tu kakosa kadogo kametokea pale. Ushaka uminya istagira umuntu, unaweza nipatie chakula kina chumvi, ibyo kumenga isosi ni nkenye, hii mbona utafikiri sosi ni ndogo?
isosi ivana n'irasiyo ndugu yangu. Sosi mapishi inatokeana na rasio. None utanga ibihumbi 3. Wewe unatoa 3000. Bakuzari isosi inore ugatera induru. Wakikuletea msosi wa nyamshoma unapiga fujo. Ukene isosi nyama ni 30,000 ndugu yangu. Nyama ni 30,000 ndugu yangu. Wewe watanze 3,000. Umetoa 3,000. Yesu ashimwe. Amen. Sasa ibintu by'imwemu. Sasa vitu vya kiroho Birategurirwa hijo. vinaandaliwa huko. Hama haeza kanya. Pakimaliza muda. Haeza mezi. Pakimaliza miezi. Haeza imyaka. Pakimaliza miaka. Ukazubona bikubayeko. Unasikia binakutokea. Bijya bicaniro rero. Yale madhabahu nivyo byubakwa. Ndio vinatengenezwa. Kugira ngo ugire ibibazo. Ili wewe upate tabu. Ni nkakumwe kw'inzoka idashobora kukurya. Ni kama vile nyoka haiwezi kukukula. Ishobora kugukomora. Haiwezi kukukula, kukuumiza. Itaronsa hifata. Bila kukamata mahali ambapo itakamata. N'abadaimoni canke satani. Hata mapepo ama shetani. Nashobora. Hawezi. Gukora ivyiwe. Kutumika vya kwake. Atashize ibirindiro kanaka. Bila kuweka vituo fulani. Vyitwa ibicaniro. Vinaitwa ni madhabahu. Niyo mpamvu uzawumva ngo hari umurozi yariko araguruka. Ndio maana unasikia kuna mchawi alikuwa anawanga. Akacashika mu karere atagicaniro afise. Anafika mahali ambapo hakuna madhabahu yake. Au usanga hari nk'abahope benshi bamaze kumenagura ibicaniro by'abadaimoni. Ambapo kuna wahope wengi wameshajua kuvunja madhabahu ya shetani. Kazawumva ngo yakorotse. Unasikia eti wameanguka. Kubera iki? Kwa nini? Ikirere yaciyemwo. Kwa sababu anga aliyoipitia. Gicaniro gihari. Hakuna madhabahu ya kishetani. Hari ibicaniro. Kuna madhabahu. Bibaho kukabarabara. Inakuwa kwenye mtaa, kwenye barabara, kwenye barabara. Quartier kwenye quartier. Kuzone. Kuma komine, kuma province, kuma province. Kandi ibicaniro ntabwo bingana. Tena madhabahu haiko sawa. Hari ibicaniro binini. Kuna madhabahu makubwa na bitonya. Na madhabahu madogo. Ugukwezi Imana iduhaye amahirwe. Uyu mwezi Mungu akitupatia bahati. Tuziga ibitari bike mu bicaniro. Tutajifundisha mambo si machache katika madhabahu. Ndagusabe muri ugukwezi Imana igufashije ntuzusibe na rimwe. Nikuombe katika mwezi huyu Mungu akikusaidia usishinde hata limoja. Kugira ngo gicaniro gikore. Kusema madhabahu itumike. Hakenera ibintu bine gutyo. Panahitaji kama vitu vine hivyo. Hakenera igicaniro. Panahitaji madhabahu. Hagakenera Imana y'igicaniro. Panahitaji tena Mungu wa madhabahu. Hagakenera ishikano ry'igicaniro. Panahitaji tena sadaka ya madhabahu. Hagakenera umuherezi w'igicaniro. Na panahitaji tena kuhani wa madhabahu. Ivyo bintu bine. Ivyo vitu vine. Ni bidasigana. Ni vitu ambavyo viachani. Kugira ngo ikibi kigukore kweko. Ili kibaya wewe kikufikie. Uno munsi tugomba tugira intangamarara. Leo tunataka tufanye tu kwa ufupi. Introduction gusa. Tunataka tufanye introduction. Yingene y'ibyibicaniro. Ya madhabahu. Ariko kuwa Munguza. Lakini dimasha ijayo. Tuzinjira twimbe. Tutaingia tuchimbe. Ibicaniro rero. Madhabahu sasa. Imana nishobora gukorera ahantu hari ibicaniro by'abadaimoni. Mungu hawezi kutumikia mahali ambapo kuna madhabahu ya shetani. Kenshi amishaka ko bibanza bisamburwe. Mara nyingi Mungu anapenda kwanza madhabahu ya shetani ivunjwe. Kubera inkuba zibiri ntabwo zisangira igicu. Kwa sababu radi mbili hazichangii mawingu. Abo kwa satani nabo. Kwa shetani nao. Ntibashobora gukorera hari igicaniro c'Imana. Hawawezi kutumikia mahali ambapo kuna madhabahu ya Mungu. Bama bashaka uko babisambura. Wanakuwa wanataka wavunje. Kujya turi hano. Tukiwa hapa. Turi mu rugamba. Tunakuwa katika vita. Tuhangana n'ibicaniro by'abadaimoni. Tunapambana na madhabahu ya mapepo. Na abadaimoni bahangana n'ibicaniro byacu. Na mapepo wanapambana na madhabahu yetu sisi wa Kristo. Utasikia. Umunyakabare agize ikosa. Mtu mwenye baa akifanya kosa. Ntibyamamara ku mbuga ngurukana bumenyi. Avisambai kwenye marezo sosio. Ariko uw'igicaniro cy'uhoraho akoze ikosa. Lakini yule wa madhabahu ya Mungu akitenda kosa. Abandi b'ibicaniro by'abadaimoni barabikwiragiza. Wale wa madhabahu ya mashetani wanasambaza kwenye marezo sosio. Kugira ngo igicaniro c'Imana kiboneke ko kihoba. Ili madhabahu ya Mungu ionekane kwamba haina nguvu. Hama ibicaniro by'abadaimoni abavyo biboneka ko bishoboye. Afu madhabahu ya mapepo ionekane kwamba ndio inaweza. Haramaze no kwinjira mu ibindi bintu. Pameshaingia na vingine vitu. Abakorera satani. Watu ambao wanatumika
wanamtumikia Shetani, abibicaniro by'abadayimoni, wale ambao wana madhabahu ya mapepo, nabo barashaka kwiyita b'Imana, na wao wanaweza kujiita kwamba ni Mungu. bakubaka ibicaniro, wanatengeneza madhabahu, ukibaza ko ari ibicaniro by'Imana yacu, unawaza kwamba ni madhabahu ya Mungu wetu, ugasanga kumbe ni igicaniro cy'abadayimoni, lakini unakuta ni madhabahu ya mapepo. akagira nk'uvuga Imana, anakuwa sasa vile anazungumza Mungu, ariko atabwa ariko avuga Imana tuzi, lakini haiko anazungumza Mungu ambao sisi tumemwamini, kandi akavuga Yesu nta ngorane, na anasema Yesu hakuna shida. Yesu yarabivuze ivyo, Yesu alisema hayo. abantu baravuga ati none tuzobimenya gute, watu wakasema tutajua aje, tuzobatandukanya gute, tutawatofautisha aje. Yesu avuga ati muzobamenyera kuvyo bama, Yesu akasema kwamba mtawajua kwa matendo yao, nico cyonyere kizobatandukanya, hicho ndio kitawatofautisha, bazokora nk'abandi, bali watatumika kama wengine, bazovugishwa nk'abandi, watatabiri kama wengine, bazokora ibitangaza nk'abandi, watatenda miujiza kama wengine, itandukaniro gusa, lakini tofauti tu nivyo bama gusa, matendo yao. Saniro biriko birubakwa, madhabahu iko na tengenezwa hino huku na huku, kwera bazi ku bicaniro by'abadayimoni mu gihugu bitemewe, kwa sababu wanajua kwamba madhabahu katika nchi ya mashetani haikubaliwi. arashaka kuyubaka ukibaza ngo ni igicaniro cy'Imana, anaweza kuijenga, unaweza kwamba ni madhabahu ya Mungu, lakini ukichunguza vizuri, uzura bivyo yama gusa, angalia matendo yake tu, uzocumenya by'ukuri ninde, utajua kweli ni nani ule. Yesu ashimwe, amen, Yesu ashimwe, amen. Imana rero iza kubwira Abisirayeli, Mungu akawaambia wana wa Israeli, ati ndabarungitse mu gihugu cyanyu ca Kanani, eti ninawatuma katika nchi yenu ya Kanani, hariya nimuhashika, pale mkipafika, ikintu ca mbere muzokore, cha kwanza kitu mtafanya, muzobanze musambura ibicaniro byose muhasanze, muanze kwanza mufunje madhabahu yote ambayo mtakuta pale. Imana yacu ni Imana ifuha, maana Mungu wetu ni Mungu wa wivu, ibikora bibangabanganywe, hatumiki viko sawa sambamba, nibikorana oya, havitumikani. tukorera Imana, labda utumikie Mungu cyangwa ukorere Shetani, au utumikie Shetani. Yesu ashimwe, amen. umumama umwe umunsi umwe ararwara, mama mmoja siku moja akagonjwa, ahamagara umukozi w'Imana, akaita mtumishi wa Mungu, aramubwira ati mukozi w'Imana mfasha usengere, akamwambia mtumishi wa Mungu nisaidie uniombee, ati nari mfise igiheko canje ngagituma ntagwara, eti nilikuwa na ilisi yangu ilikuwa inasababisha mimi nisigonjwe, none uko ndayikoze ko kose byanse, kisi naigusa binakataa, nabananje kuremba, nimeendelea nazidiwa, narinda gusabye usengere ikigiheko canje, nilikuwa nakuomba ombee ilisi yangu, nguvu zigaruke, nguvu zirudi, kugira ngo sinsure kandi kugwara, ili nisiongeze tena kugonjwa. urumva ubwo buzimire, unasikia hiyo giza. Imana yacu ntabwo ikora uko, Mungu wetu hatumiki hivyo, uhitamo gukorera Imana nzima, unaamua kumtumikia Mungu aliye hai, cyangwa ugakorera Satani, au unamtumikia Shetani, cyangwa igihe cyose wigirisha nk'ukorera Imana, wakati wote unajifanyisha kama unamtumikia Mungu, uri kuratakaza umwanya, unakuna kupoteza muda bure, uhitamo kimwe, unaamua kimoja tu. Imana ibwira rero Abisirayeli, Mungu akawaambia wana wa Israeli, ati nimwagera muri kijya gihugu, eti mkifika katika nchi ya Kanani, musambure, muvunje ibicaniro byose, madhabahu yote. Tubisoma mu gusubira mu Byagezwe 12:3, muze musangangure ibicaniro byabo, mumenagura amabuye bashinze, muturire inkingi bashingiye Ashera, mutemagure n'ibishushanyo bibajwe by'ibigirwamana byabo, muzimirize amazina yabyo aho hantu byahora. Imana ihabwe icubahiro, amen. Yesu ashimwe, amen. Imana ibwira Abisirayeli, Mungu akawaambia wana wa Israeli, ati nimwagera muri kijya gihugu cy'i Kanani, eti mkifika katika nchi ya Kanani, muze mumenagure, eti zivunjeni ibicaniro bashizeho, madhabahu yetu wameweka pale bya Ashera, muze musangangure, muvunje amabuye yose bashinze, muteketeze mawe yote wametia, ibyo byose mubanze mubikureho, ibyo byote muanze kwanza muvitowe. suko Imana idashoboye, si kwamba Mungu hawezi, ariko nuko muri principe zayo, lakini ni kwa sababu katika kanuni zake ibanza kwigiza ibyo bicaniro, anaanza kusogeza kwanza madhabahu, kuko yazi ko ibyo bicaniro, maana anajua madhabahu hayo nibyo byogaruka bikabamerera nabi, ndio itarudi tena kuwatendea vibaya. ingwara ufise, magonjwa unayo, ibicaniro cyubatse kubw'iyo ngwara, kuna madhabahu imejengwa kwa ajili ya magonjwa hayo. Ikibazo ufise icyacho cyose, tatizo yote ambao unayo, ibijanye n'urugo, kuhusu ndoa yako, ibijanye n'abana, kuhusu watoto wako, ibijanye n'umugabo, kuhusu mume wako, ibijanye n'umugore, kuhusu mke wako, ibijanye na rwa rubanza, kuhusu ile fete, ibijanye na ryatongo, kuhusu ile parcela, ari igicaniro babanza bakubaka, kuna madhabahu wanaanza kwanza wanajenga, kandi ubunini bw'igicaniro, na kwa
Kwa sasa madhabahu, ubunini bw'igicaniro, ukubwa ama unene wa madhabahu, n'ubunini bw'ishikanwa ry'igicaniro, na ukubwa wa sadaka wa madhabahu, nibyo bikora cyane, ndio vinatumika sana mu bibazo umuntu aba afise, katika shida mtu anapitia. Igicaniro gitonya, madhabahu madogo, gitera ibibazo bito, inaleta matatizo madogo. Igicaniro kinini, madhabahu makubwa, gitera ibibazo binini, inaleta matatizo makubwa. Ishikanwa ry'igicaniro rinini, sadaka ya madhabahu makubwa, gitera ibibazo binini, inaleta matatizo makubwa. Ishikanwa ry'igicaniro rito, sadaka ya madhabahu madogo, gitera ibibazo bito, inaleta matatizo madogo. Kuko abadayimoni ntabwo bangana, maana mapepo na wao hawana sawa sawa level. N'ibisigo birasumbana, wanazidiana, n'ibisigo birasumbana, na nguvu za giza zinazidiana. Yes, n'ibisigo birasumbana, hata mapepo wanazidiana, n'abadayimoni barasumbana, hawana sawa sawa. Nibagenda kuna wale mapepo wakubwa, aliwo baje badayimoni bakuru, kuna wale wengine wadogo, aliwo n'abandi badayimoni basanzwe. Kumbuka kwamba wale mapepo, ibuka yuko baje badayimoni ni malaika walioasi, na malaika bacumuye. wale malaika walioasi baje malaika bacumuye, walibaki na identity ya umalaika, bagumanye kaja kamera ku malaika. Mpaka sasa ni malaika lakini wa shetani. Kugeza uyu munsi n'aba malaika ariko ni ba satani. Tunaposoma Biblia, tuliko tunasoma Biblia, tunaona malaika mkuu, tunabona malaika mkuru. Biblia inasema malaika mkuu Gabriel, Biblia inavuga ati malaika mkuru Gabriel, malaika mkuu Mikael. Biblia kandi ikavuga ati malaika mkuru Mikael. Ikiwa kuna malaika mkuu, ni bali wa malaika mkuru, ina maana kwamba kuna malaika mdogo. Bisobanurwa ko hariho malaika mtoya. Hata pepo ndio hivyo, n'abadayimoni niko bameze. Ikiwa kuna pepo mkuu, ni bali umudayimoni mkuru, kuna hata pepo mdogo. hariho n'umudayimoni muto. Sasa uliposhambuliwa na madhabahu, igerero watewa n'ibicaniro, kuna madhabahu ndogo, hari ibicaniro bitoya ambaye na pepo wadogo, ifise abudayimoni buto wangazi ndogo, wangazi ndogo, buto wa hali ya chini, abaje bafise revo yo hasi, na pete za hali ya chini, na mapete yo hasi. Kumbuka kwamba malaika wanatumika kama askari jeshi. Ibuka yuko malaika bakora nk'abasirikare. Sasa yaliyokushambulia, none ivyaguteye wewe, yanaweza kuwa ni madogo, birashoboka kuba ari bitoya, yanaweza kuwa ni makubwa, cyangwa gusanga ari binini. Inatokana na madhabahu jinsi walivyoyajenga, bivana n'ibicaniro ukuntu babikoze. Wanaweza kuwa wamejenga madhabahu makubwa, birashoboka bagukoreye igicaniro kinini, sababu yanaenda kwa sadaka kubwa, kuko ico gicaniro kigenda kwishikamwa rinini. Au nakuja kutaweka kwa kafara ndogo, ko tusanga bataze kafara ndogo, sadaka ndogo, ishikamwa litoya. Ile sadaka jinsi inakuwa kubwa, kuja ishikamwa riba rinini, ndivyo inavyoleta shida kubwa, nikorizana ibibazo binini, na kutokana nguvu ambazo unazo wewe, kandi bivanye n'imbaraga wewe ufise, inaendana na jinsi wanaweza leta madhabahu makubwa au sadaka kubwa, kafara. Bijanye n'ukuntu bashobora kuzana igicaniro kinini cyangwa ishikamwa rinini. Mtu mdogo kiimani, umuntu muto mu kwizera, hata wakipana kwa mpiga lamuri kuku tu, nabo tanga ngaho kurujya muntu umupfumu gusa agatanga inkoko, akipana kuku tu si shida, agatanga inkoko nta ngorane. Ulo kaimani kakuinukia kidogo, wanaweza pana hata mbuzi tu. Ujya fise ukwizera kuduze gatoya, bashobora kumutangira nk'impene. Ariko ngo umuntu afise ukwizera kuri ku rwego runaka, lakini mtu ambaye ana imani katika level fulani, bararungi kudukoko bagasanga ni bure, wanatuma tumakuku wanakuta ni bure, utube watwikizungu bagasanga ni bure, tupanye twa kizungu wanakuta ni zero, bagasanga imere nuko, wanakuta mbuzi ni hivyo. Niko abadayimoni bagenda batwiga, ndogisi mapepo wanaenda wanatujifundisha. Ushobora kumvise kibazo ati none mu mwaka weze ko byari byarabananiye ko banshikako. Unaweza kuwa na tatizo sema mbona mwaka unaisha hivi likata kama watanifikia. Ariko uyu mwaka ko byakunze ni kubera iki? Mbona uyu mwaka vimewezekana kwa nini? Barahinduye umukenyuro, wamebadilisha namna, basanze cha gicaniro bakorerako, balikuta ile madhabahu balikuwa banatumikia eko cyari gito, ilikuwa kidogo, basanga nishikana gicaniro bakoresheje, bakakuta na sadaka ya madhabahu walitumikisha yari rito, ilikuwa ndogo, bacha bajahandi hanini, wakaenda mahali pengine pakubwa zaidi, n'ibindi binini, wakaleta na vingine vikubwa, ariko nacho bitwaye, lakini haijalishi, turaza kubisambura mu izina rya Yesu, tutakwenda kuvivunja kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, amen. Kuko igicaniro kiravuga, maana madhabahu huwa inazungumza. Igicaniro madhabahu bamaze kugiha neza, wakishaitengeneza vizuri,
wakishaipa vizuri, inapata yale ambayo inahitaji, inapata sadaka nzuri, ile madhabahu huwa inazungumza. Ikiwa kama ni madhabahu ya Mungu, ikiwa madhabahu ya Shetani, inatokea na uzito wa sadaka inaenda kwenye madhabahu. Madhabahu inazungumza. Ufunuo Yohana 16:7. Ufunuo Yohana 16:7. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Mahabonye ni gitabo cha nyuma mu isezerano rishya. Ni kitabu cha mwisho katika gano. Ivyesho Yohana 16:7. Ufunuo Yohana 16:7. Numva igicaniro kivuga kitegome mwami Imana ushobora byose, amateka yawe nayukuri n'ukugororoka, Imana yabwe icubahiro. Ngo yumva igicaniro kivuga, eti nikaisikia hiyo madhabahu ikisema. Igicaniro kiravuga, madhabahu inasema. Igicaniro kirashobora kuvuga, madhabahu inaweza ikasema. Ntazabyare, asizae, ntazabyare, asizae, ntazaheke, asibebe mtoto kwenye mgongo, asibebe mtoto kwenye mgongo, ntazaronka inzu, asipate nyumba, ntazaronka inzu, asipate nyumba, ntazaronka amagara meza, asipate afya nzuri, ntazaronka amagara meza, asipate afya nzuri, ntazaronka ibintu, asipate hivi tu, ntazakundwe, asipendwe. Ibicaniro bikavuga, madhabahu inasema. Ariko natwe igicaniro cy'Uhoraho Imana yacu, nasi madhabahu ya Bwana wetu Yesu, natwe kiravuga, nasi inasema, kikavuga giti, inasema hivi, azaronka umwana, apate mtoto, azaheke, apate azatera imbere, asonge mbele. Haleluya. Amen. Igicaniro kivuze, madhabahu ikisema, ugihagaze ko ni wabavuze, anayesimama yeye ko anasema. Igicaniro cyo ngaho kigira kivuga. Hata madhabahu yapo inataka iseme. Akirinyishu ikibazo chao. Chukua jibu la matatizo yako. Uzovyara kandi uzoheka. Utazana, utabeba mtoto kwenye mgongo. Abazova mu nda yawe bazoba abantu bakomeye. Watu watatoka katika tumbo lako watakuwa watu wa juu. Isigiye kumenya abawe n'ivyawe. Dunia kwenda kujua kwako na vya kwako. Abakugwanije bagiye guhura n'ibibazo. Wanakualia kupiganisha na kwenda kutana na shida. Ndaguhezagiye mu izina rya Yesu. Ninakubariki kwa jina la Yesu. Amen, amen. Amen. Igicaniro kiravuga. Madhabahu inasema. Haleluya. Amen. Bavuze ngo Burundi bwavuze. Wakisema Burundi imesema. Bavuze ngo Kongo yavuze. Wakisema Kongo imesema. Bavuze ngo Amerika yavuze. Wakisema Amerika imesema. Nuba ihagarariye abayavuze. Ni mtu ambaye amesimamia anasema. Haleluya. Amen. Bavuze ngo igicaro cyo kuri Hope Church cyavuze. Madhabahu ya Hope Church imesema. Nuba ihagarariye abavuze. Ni yule ambaye amesimama anasema. Amen. Imana igiye guhoza amarira yao. Mungu anakwenda kupanguza machozi yako. Ikiringo warize kirahagije. Wakati umelia umetosha. Harageze ko nawe wohozwa. Panafika wakati na wewe unyamazishwe. Ni mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Ibicaniro. Madhabahu. Ibicaniro. Madhabahu. Biragwanyana. Inapigana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nuko twebwe dusambura ibicaniro byabo. Kama sisi tunavunja madhabahu yao. Niko nabo batera kugira ngo basambure ibicaniro byabo. Ndio na wao wanatushambulia wabomoe madhabahu yetu. Dusomye Abami ba mbere 19. Wafalme wa kwanza 19. Abami ba mbere 19:9. Wafalme wa kwanza 19:9. Abami ba mbere 19:9. Wafalme wa kwanza 19:9. 9 na 10. Turasoma mu izina rya Yesu. Ashitseyo yinjira mu isenga, abaho maze ijambo ry'Uhoraho rimuzako riramubaza ritukora iki hano ga Eliya? Nawe arishura ati, nagize ishaka ryinshi ryawe Uhoraho Mana n'ingabo, kuko abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagahomvagura ibicaniro byawe kandi bicishije inkota abavugishwa nawe, ni jewe jenyine nsigaye, nanje nyene barangenza ngo banyice. Imana idufashe cyane. Amen. Shari gihe hatwara umwami yitwa Ahabu. Ilikuwa ni wakati palikuwa palongoza mfalme Ahabu. Aza kurongora umugore yitwa Yezebeli. Akamwoa mwanamke anaitwa Yezebeli. Yezebeli yari umuchawi, yari umurozi. Yezebeli alikuwa mchawi mkubwa. Yari umurozi katwa. Alikuwa mchawi mkubwa. Icho yakoze. Kila alichokifanya. Agishika ku butegetsi. Wakati alipofika kwenye madaraka. Yaranje kusambura ibicaniro by'Uhoraho. Alianza kwanza kuvunja madhabahu ya Mungu. Achayica n'abaherezi b'igicaniro. Akaua na makuhani wa madhabahu. Uko Imana ikora nuko nyene. Gisi Mungu anatumika ni hivyo. Ibuko chagiye kintu cha Eliya nawe. Kumbuka wakati wa Eliya Karmeli. Yache nawe yica abaherezi bibishegu ba Ashera. Na yeye aliua
wa Ashera. Turiko turatera ibicaniro. Kama tuko tunashambulia madhabahu. Nabo baba bariko baradutera. Na wao wanakuwa wanatushambulia. Tutatera ibicaniro by'abadaimoni. Usiposhambulia madhabahu ya mapepo. Byo biriko biragutera. Ndio vinakushambulia. Harije wibaza ngurumva ngo je ntaco dupfa. Kuna wakati tunasema mimi hatuna shida. Mimi sina shida nao. Bona mpamvu yo guturira ibicaniro by'abadaimoni. Kuna sababu ya kuunguza madhabahu ya mapepo. Wewe kurabe. Wewe acha uone. Byo biragusotera. Ndio vinakutafuta. Bikavansa. Vinasonga mbele. Vinakuingia. Bikakwinjira kabisa. Vinakuingia kabisa. Ujyo umva umenga. Ambapo unajisikia kwamba umekamatwa mateka. Twigeze kwiga ibijanye no kuraswa. Tumeshawahi kujifundisha kuhusu kupigwa. Unakaraswa. Mtu anapigwa risasi. Katika aina ya kiroho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndingaha. Niko hapa. Na mbona abantu barashwe mu buryo bw'imhemu. Napenda kuona watu ambao wamepigwa masasi ya kiroho. Na mbona abantu ibicaniro byabo byasambuwe mu mhemu. Naona watu ambao madhabahu yao imevunjwa kiroho. Kandi bisaba kuja mu mhemu cyane. Na iombe kwamba utaingia kiroho sana. Uya nao uja mu mhemu buke buke. Hata wende kiroho pole pole. Ukarabisha maso y'umubiri. Amu natizama kwa macho ya mwili. Hallelujah. Amen. None. Sasa. None tuzinanye. Si tunajuana. Ubonye umuntu ingene yarahagaze mu vy'imhemu. Ukiona gisi mtu kwa anasimama katika mambo ya kiroho. Ukabona ingene asigaye hengama. Unakuona gisi anapengama. Mbere akagera naho agwanya ijambo ry'Imana. Paka kiasi anapiganisha neno la Mungu. Mbere ukabona ingene ameze. Nubona ko baramaze kumusamburira igicani. Ukiona gisi alivyo sio kama wamemvunjia madhabahu. Ingene yahora yumvira. Gisi alikuwa ni mtiifu. Ingene yahora yubaha Imana. Gisi alikuwa anamheshimu Mungu. Ingene yahora acha bugufi mbere y'Imana. Gisi alikuwa ananyenyekea mbele za Mungu. Ingene yahora yumvira abakozi b'Imana. Gisi alikuwa anaheshimia watumishi wa Mungu. Ingene yahora acira bugufi abakozi b'Imana. Gisi alikuwa ananyenyekea watumishi wa Mungu. Ingene yahora yumvira abakozi b'Imana. Gisi alikuwa anatii watumishi wa Mungu. Anabagamburukira. Kazuona birahindutse. Unaona vitu vinabadilika. Kazaumva majambo amuvamwo. Unasikia maneno inamtoka ndani yake. Ingesa sigaranya. Unaona tabia mbaya nazo. Ngo tuzowamenya kuvyo bama. Tutawajua kwa matendo yao. Igicaniro ciwe. Madhabahu yake. Yezebeli abayagisamba. Yezebeli anakuwa imeivunja. Kanda hejeje kugisambura. Na akimaliza kuivunja. Na kindi kiba gisigaye. Hakuna kingine kinabaki. Ni wewe uchufatwa. Ni wewe unakamatwa. Kuko Yezebeli ico yakoze. Maana Yezebeli kila alichokifanya. Yabanje gusambura ibicaniro vyabo. Alianza kwanza kuvunja madhabahu ya Mungu. Amatangura kuwakata imitwe. Akaanza kukata vichwa. Kugeza Elia hunga. Paka Elia akakimbia. Mbelewe yaribaje kwa sigaye ari wenyene. Yeye aliweza kwamba amebaki peke yake. Mugabo witwa Obadia yari yanyegeje abandi. Lakini anayeitwa Obadia alifuchika wengine. Kugeza abakozi Imana bahunga barachomoka. Paka watumishi wa Mungu akakimbia. Kuberiki. Kwa nini? Yabanje gusambura ibicaniro vyabo. Alianza kwanza kuvunja madhabahu yao. Aho yabashoboreye. Hapo ndipo alipoweza. Kare wo mu gicaniro cyawe cyari kigihagaze neza. Hapo awali madhabahu yako ilikuwa inasimama vizuri. Warasenga kabisa ukumva ko uri kurinjira mu mwemu. Ulikuwa unaomba paka unasikia kabisa unaingia kiroho. Imana waravyumva ijana kwijana. Ya Mungu ulikuwa unaelewa 100%. Ariko ubu utubazo ufise turengako. Lakini leo tatizo unazo ni nyingi. Ibyo udatahura bisigaye ari umuyoro. Vile ambavyo uelewe ni vingi. Kare ivy'Imana uvyumvise no gucererwa ntiwacererwa. Zamani ukisikia mambo ya Mungu hata kuchelewa kunachelewa. Kukritika ntiwakritika. Hata kukritika kuna kritike. Nibi na biriya ntiwagira. Na hivi na vile kunafanya. Ariko ubu. Lakini leo. Usanu watangiye kumenyera Imana. Unafanya mtu ambaye ameshamzoea Mungu. Na handi vyavuye. Hakuna mahali vimetokea. Baje gusambura igicaniro chao. Walivunja madhabahu yako ya Mungu. Igisigaye. Kinachobaki. Asigo baguca umutwe. Panabaki wa kukata kichwa. Nusamare rero. Usisubae sasa. Niyambike ingome zishasha. Wewe ujae nguvu mpya. Hagurukana izo mbaraga ufise. Simama na hizo nguvu ambazo nazo. Dutere ibicaniro byabo nao. Tusambulie madhabahu yao nao. Harageze ko dutere ibicaniro byabo. Panafika muda ku ibicaniro byabo nivyo biriko biratera huri. Madhabahu yao ndio kinashambulia mahali ulipo. Ibicaniro bimeze nk'ibirindiro. Madhabahu ni kama vituo. Muri ivyo birindiro. Katika vituo hivyo. Niyo biriko biravuga birungika. Ndio ambapo viko vinasema vinatokea. Biriko bivuga birungika. Viko vinasema vinatumwa. Bivuga birungika. Vinasema vinatumwa. Ibuka ko hari ibicaniro usanga. Kumbuke kwamba kuna madhabahu unakuta. Hari ibicaniro by'umuryango. Ni madhabahu ya kifamilia. Uzobimenya gute? Utajua aje? Urabona barashaka kubaka igicaniro kugawewe. Wanaweza kujenga madhabahu kwa ajili yako. Mugabo ugasanga baramaze no kubaka igicaniro kugaso n'abamukomokako. Lakini unakuta wameshajenga madhabahu kwa baba yako na kizazi chako. Usanza ari utubazo dusa mu muryango mu bakomoka kuri papa umwe. Unakuta kuna tubatatizo tumaswali ambao tunafanana katika familia mna. Menya ko hari igicaniro cyubatse kubw'uwo muryango wa papa wao. Jua kwamba kuna madhabahu imejengwa kwa ajili ya familia baba yako. Change mama wao. Ama
mama yako cyangwa sokuru wawe ama babu yako, muri ico gihe rero wakati huyo sasa handi gitsambura igicaniro cyo mu muryango, ndipo mahali ambapo kuvunja madhabahu ya kifamilia isaba ko muba muri kumwe mu muryango wese, inaomba mjumulike familia nzima, abashoboka bose mugafatana urunana cyangwa urunani, wale ambao wanawezekana mnakamatana mkono, mnaungana mkono, afu mnavunja madhabahu ya shetani. Umuryango umwe wigeze kugira ibibazo by'ikimiryango nyene, kuna familia iwahi kupata shida ya kifamilia, byasabye ko turungi ku mukozi w'Imana mu ntara iyo bakomoka, iliomba tutume mtumishi wa Mungu mahali ambapo wanazaliwa, byasabye ko duhonyora aho se akomoka, iliomba tutume mtumishi wa Mungu mahali ambapo babake anazaliwa, bisaba ko duhonyora aho sekuru akomoka, ikaomba tutume mahali ambapo babu yake anazaliwa, kugira ngo tubimenagure, ili tuvunje madhabahu. Hari ibintu bitapfa kuva ubwo nyene, kuna vitu ambavyo havitoki haraka hivyo, babiri by'umuryango, kwa sababu ni vya kifamilia. Hari ibindi biba byarungitse kuri wowe gusa, kuna vingine wakuta vimetumwa kwako tu, ivyo navyo urashaka kubisambura, hivyo navyo utavivunja. na kimwe tudafitiye ububasha, hakuna hata kitu kimoja ambacho tunanacho mamlaka. Wakati tuna madhabahu, hari gihe uibaza ngo nguri kuratera imbere, kuna wakati unawaza kwamba ukuna songa mbele, ukabona umenga ntacyo bitwaye, unaona kwamba haibebi chochote, ariko kumbe hari igicaniro cyubatswe, lakini kama ni madhabahu imetengenezwa, kirindiriye umunsi kanaka, inasubiri siku fulani. Reka ndababwira akantu nasomye ku mutunzi wo mu Bushinwa. Acha niwaambie kitu nimesoma katika tajiri wa Shine. Yarapfuye, alikufa, asiga muri konte, akaacha kwenye kaunti yake umuriyaridi umwe ni milioni amajana 9 by'amadolari, miliardi 1 na milioni 9 ya madolari, ni milioni amajana 9 y'amadolari, milioni 900 ya madolari. Naragerageje ndabisomye naraharuye, niliposoma nikahesabu, sanga bayagaburiye abarundi bose, nikasema wakipatia warundi wote, nako kana ka Didier kavutse no munsi, na kale katoto ka Didier kamezaliwa leo hii, umuntu wese yotwara umuriyoni, kila mtu atabeba 1 milioni. Urumva ayo mahera? Unasikia hizo pesa? Urumva ayo mahera? Unasikia hizo pesa? Yashize mu marundi bakuzuza mafuso na mafuso, wakitia marundi ni mafuso na mafuso, apfa yasize muri konti, akakufa ameacha kwenye kaunti. Hama umugore wiwe, mke wake, acharongorwa n'umushoferi wiwe, akaolewa na shoferi wake. Hama wa mushoferi wiwe, ule shoferi wake achayandika avuga ati, akaandika nasema ati je nahora nibaza ko ari jewe nkorera naka, mimi nilikuwa nadhani kwamba mimi ndio natumikia fulani. Fata umbosi nimba yitwa Pascal, na Pascal ari ngaha. Pascal hakuna Pascal kwa hapa, nimbo mbosi yakorera Pascal, kama huyo bosi huyo shoferi yakorera Pascal, kama shoferi kwa anatumikia Pascal, achavuga ati naona nibaza ko ari je nkorera Pascal, alikuwa akasema hivi, nilikuwa nadhani kwamba mimi namtumikia Pascal, ati ariko kumbe Pascal niwe yakorera jewe, kumbe nakuta Pascal alitumikia mimi, ajya majoro yose yarara, ule usiku wote amelala, yakorera jewe, alitumikia mimi. kandi c'est vrai, tena ni kweli. None ko yari afu yatabiriye, mbona alikuwa nakufa bila kula? Shoferi wake bari bagiye kubijya, shoferi wake ndio anakwenda kuvikula. Imana ikurinde ngorane mwene, Mungu akulinde tabu kama hii, inaumiza. Ariko kuri iki gicaniro cyaha, lakini katika madhabahu ya hapa, ndakwatuye koko uzokwisazira, na kukile kwa kwamba utazeeka, ibyo waronde uzobijya tangoma, ya kwa kulitafuta utavikula bila shida, kandi bizoribwa nabo nabi wawe, na vitakuliwa na kizazi chako, ni bizoribwa na murundi, vitakuliwa na mtubaki. Akira umugisha uvya ku gicaniro, pokea baraka kutoka kwenye madhabahu. Igicaniro kirakwatuye kwivyiza, madhabahu inakukile kwa mazuri, ingwara sio kukwica, magonjwa sio kukuua, niyo kuheshima ni cyubahiro, niyo kuheshimisha Bwana. Wewe uyu munsi, kuanzia leo ndasize ijambo mu kanwa kawe, natia neno ndani ya kinywa chako, ikizokwatura muri uyu mwaka, yala utakili mwaka huyo, izogende nk'uko cyatuye, kama gisubevikili mwizina rya Yesu, kwa jina la Yesu. Ibicaniro byose bakubakiye, madhabahu yote wamekujengea, isambuye mwizina rya Yesu, ninavunja kwa jina la Yesu. umwaka tugiyemo, mwaka tunakwenda kuingia, umugisha, mwaka wa baraka kwako, wamahirwe, wa uhali, wa kugirirwa neza, wa kutendewa mema, wa kwitabwaho n'Imana, wa kuinuliwa, wa kugera kure mu wa kufika mbali kimaisha. Amina, amen, amen. Ivyakuririje muri uyu mwaka, vile ambavyo vimekuliza mwaka huu, nibiza bisubira kugaruka mu buzima bwawe, visiongeze tena kurudia tena maishani mwako. Agahinda wagize mu myaka usoni umekuwa nao mwaka unaisha, Imani kwibagize, Mungu akusaulishe, Imani kwibagize amarira warize, Mungu akusaulishe machozi uliyolia,
gani ulioupata. Imana ikwibagize kwambara ubusa wabayemo. Mungu akusaulishe kuvaa uchi umeketi ndani. Imana ikwibagize abana amagogo baciyemo. Mungu akusaulishe tabu watoto walizopitia. Imana ikwibagize amagogo nawe waciyemo. Mungu akusaulishe tabu ambazo umepitia mwaka huu. Ibicaniro byose bubatse. Madhabahu yote ambao wamejenga. Konona ubuzima bwawe. Ya kuharibu maisha yako. Ndabisambuye mu izina. Ninaivunja kwa jina la Yesu Kristo. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati umugomba gukira ni mugwayi. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.